phai ke thoma phi det pia dang along kopi lo ke thek long ji hi thi kulat loma mate lockdown West Karbi Anglong pen Hojai district kachilenga telong raikom sai khi pen kenebdun Don phoge bararaphan KFA pen kiduk dat araraphan phuroya thekiron Karno mini prime tama bertalong pen ilisami Julie BP nonarjik tha bertang ton pen Piruthe adang along coronavirus akiso kangdang probajok India ader adang pialong ta bangso akiso pen kijok kelong dunjia phan det piadang ingkir klinglong Bangso lockdown kang pujia phan pini hithi rui anjorlo bonta det piadang COVID-19 akiso kangdang bomsi thekponlong Bangso ajok pini India Prime Minister Narendra Modi lapen det piadang kidoan CM angbong video conference kachingki paduponlo Home Minister Amit Shah pen kaningje pona tengke labangso akache songa bangke apor dinglen nangji pusi ningje pon Video conference ahut PM Modi kaningje ponke lockdown ke doboma jok det pia phan penangan ali longlo Pini video conference kachingki ahut Pondicherry Meghalaya Bihar pendanglo kado kabi state sirkep chief minister kachetong durang bongpen bangpli chief minister bangke puthot lockdown kapabat ponthujia phansi lamthi pangdak pon Halapu Prime Minister Modi pen kaningje ponthua tengke lockdown kapabat pona hut kado kabe chingrum si aron selam nang pola pen state atumta amithang aron selam nang po Kupuson pensi red zone orange zone lapen green zone along kupuson si keklem ponang poma lake a state tin atum pensi selam ponang popusi video conference along PM Modi peningje pon Bonta aru ni phai ke thoma phi det pia dang along kopilo ke theklong ji Hithi kulat loma mate lockdown. Mate aru ni phai ke thoma phi lockdown padu thukok jima. News X report Karbi Anglong Live. Nokterang tok biarong amekar Karlitang Mohanpura achor ningkan trokep ahemipi kachai rong hang pia hem kedamtang jangmi ni phai kora phoarni tomon pon railo. Lapuson kisung abang pia phan humson tokbi amithanga khi chapadam si kerap ka bajardam. Number 8 Hamren MAC constituency kaparlo Hamren rongsupi pen kilometer nerkep kahelo nokterang tokbiarong amikar Karlitang Mohanpura pen ningkan krehini sose kapamotika ngachor kidua hem kimesen kabedajok kedamtang atomon RV ke janghul rupirailo penangana porke alangli inudvet kido hemrit kiru kaphereajok adung het humsontok bia hemsi chepachong nanglo Alangli aning kachethia teng sarkar kacharia hinpen kidukdat anparta hemipia phan anke tin eban bani longji mini pu towar kacholang along thangnatta kelong vedetlo bangso ajok humson tokbia hinpensi sarnung mate tin bani rejing dor plok anparta ahem kikimpi risomar bangplia phan anampi ponsi pini hemepi ahem kikimasai dengponlo Kacai rong hang pipen aning arong pen hemrit kabe akisung pen aning kemi pen akirap ki piapot akiro pipon palang ki duk alang ki boy palang ki sum penso bang cha ji theko da tang ji pate ho ha phong ru amasi rang rabia tum ta lak ngotera rong supi alexam ta do lo Setla kira bakal kawan lebih hemipi pasal long lo ang penting bani ni pi rapi pelo ang pengke ason do ulo nak mang ason do ulo kita kipian si lot erlo Lapen Karbi Anglong Autonomous Council kachari kithe kiding atuman phanta akirap kilongja phansi ning kithe pen towar cholangpong Karbi Anglong life long kapaching ang tu mangke inudla nili hemadung yong pura hem Mohanpura amekar alang li kacai rong hang pi mane alang li ningkan krihini pa hemelo mane hemepi lahno ahem ave ari dave nasi congress adina sarkar la penanon la BJP adina sarkar hota kiduk nai phan pharman pen ta tha kerap ta thailong le Hamren pen Daniel Inghi Karbi Anglong Live
Somindar adang along COVID-19 agi so avura phan ka phire hangjo hanghaya jo det piadang along ta lockdown bikoklo. Lapuson kangkir kling aporhut West Karbi Anglong district pen Hojai district angbong joy pen kacheleng kang huwa telong khironi raikom saikhi pen nebing nangdun jeglo. COVID-19 agi so kijum ploba joini det piadang raraphan methanga hemalong kapachidu clip jia phansi central sarkar pen lockdown asai dengponlo. Bonta raratum sorkar alang arjudor desi lockdown aporahut kopili alang roy sildubi ghat along telong pen West Karbi Anglong na pen Hojai district angbong joy pen kacheleng kang huasai dengbomlo bangso ajok radhin pen khironi police station along lamhoi pidam detlo lamhoi ki piateng pen khironi oc la pen jengkha petrol post atum jangmini phain kora truck arni ada porphai crazy malong adi malong humri damlo kahumri dam hot adimalong pen langroi pen hin kachileng ia telong humni nepning nang ponlo kangnang pon chega telong humni aphan khironi police station along case number 62 2020 under section 188 IPC RW la pen disaster management act 2005 ateng pen section 51 B alam hoi pabon ponlo news X report Karbi Anglong live Det bihadang kangkir klinga porahun raratum kichulong le kijunlong le kisung penang an kachachak nang dolo puma thasi Karbi Farmer Association West Karbi Anglong District Committee hinpen mukhi mararaphan phuroyathe kerona sai dengpon Det pialong COVID-19 akiso kijum ploba joini det piadang along kang hapchek ajok arniwang kachongdat pen kichubom araratum akisunga puthak Karbi Farmer Association hinpen raraphan mathaponsi asa vet sitami amithang katiki phuroyathe cheponsi mukhi marong along don phokep kidu kisungdet araraphan linini pibajir pon labangso kiron pon along KFA West Karbi Anglong District Committee kongchonbang Rajesh inghi kachetong dun si mukhim KFA a branch committee atum sai ke denga hut cherap chito dun pusi Karbi Anglong live asai hemalong birtanam pali Pini prime tama birta ke lapon sikang toniklo domi thakme kurwang tho